SBS Asia Hakahol in Janmanna Nifitin misna rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai nihin Bible kan rel nga mi bethlam angan hleili ami hleili in hleikwa tiang abetlang pi volai chung rol tuan chun khuwa ka hun zau i khodom rang pakhat ka mu chu chung a chun minung he alo mi kha athu alu a sui boilu chin a chin i akut in a har mi fa a pakhat a put biak in khan adang van chung mi pakhat a chuak i khodom chung i athu mi chu fak pi in a au i achan achu chang cha a nafa a kha manglo fa chang kha atwa volai chung rol chu tuan achu chang ati chun khodom chung i athu mi ni khan volai a afa a chu avun hei i rol chu atuan chun van chung biak in chung khan van chung mi adang pakhat achua kha ka mu than i ama zong ni chun a har ngai ngai mi fa a put ve chun van chung mi dang pakhat mai uktu asimi kha biak thang khan ara a har ngai mi fa a put mi van chung mi kha fak pi in a hai au i na fa a kha manglo mit sur kha an hin chang cha a mit sur lo i a ummi mit sur kha tuan na ati chu cha a van chung mi ni khan a fa a chu vulai a avun hei i mit sur ruang mit sur thai kha atuan na i pathian thin hun nak mit sur nen nak chung a khan a thlak na mit sur thai chu khopi leng i a ummi mit sur nen nak a khan an nen na i mit sur nen nak chung chun thi sen a chuak i khan zani aluang i pe nga tlok athuk boi pabia asi thong thabia rel nak luka angan kul khat ami panga in lai khat tiang abetlang pi jisu ni biak in ro nak kong achim an lak i mi acheu ni khan biak in kong kha an rak chai i ado nak kong le alung tha tha na le pathian sin i lak song an pek chat mi kong kha an rak chim jisu ni a tho i ma hi vial te hi nan mu simhan se lo hi ka i lung vial te hi pakhat man an umnak hun chiao i kal tak lo in hlon an cd lai chan atlung lai tia ati har nak le shem nak saya zaitek ada ma hi asi lai chun achan a phan chang ti alang tar tu ding a zai mel chut nak da a lai tia an hal jisu ni atho na i irai ring u a hau man i hlen tar na hla u zai cha tia mi tampi kaima min put in an ra lai i kaima hi ama chu kasi an ti lai i achan chu a phan chang an ti lai simhan se lo zul na hla u ral dau nak le ral tho nak kong nan thai tek a nan thin phang hla u chuban tuk thil chu a masa hrim ok asi simhan se lo adong nak anai chang ti nak asi theng lo tia ati chun a tho than i ram pakhat le pakhat an i dau lai chauza pakhat le pakhat an i tu lai mun kip a ti anung mi linhin le mangtam le ngal eo zot nak atlung lai thil ti nung le mel chut nak ngan pipi kha van in an lang lai boipa thong thbia asi akan dot na karua mitli real ti bang alwang kitluk dot nak sung bikhi zairal lo mo kan teng ko la ya o ne mai du lo in dot nak ki chung swal vial te he
Pasun nak ngay ti Lau in Do tu chupan u Nasuay nak mo piyak Lau in Adot nak in an Lakaw Ragir jang lo an Do tu Boy Jesus na Itluk dot nak sung Bighi Zerdal lo in mo Kan umpeng kau lai o Nem ngai du lo in Dot nak lag i chung Nung bi Lul hau tiang in do Nak chu Neswal bial te he Rakpan Jang an ha beng kau Kasual tu ke ti ha Kapal tu ke ti ha Agang ai thiam kho Al ti lai lo ti ha Ngai thiam kho lo a ngai lo To tu boy pa zi Suni Miswal do cha Vai lam an na ka pe Itluk dot nak sung Bighi Zerdal lo in mo Kan umpeng kau lai o Nem ngai du lo in Dot nak lag i chung Nung bi Lul hau tiang in do Nak chu Neswal bial te he Rakpan Jang an ka ben kau Sual pa siyang in mi Mai chua Ngam lau in a Mi zong Pasun nak ngay ti Lau in Do tu chupan u Nasual nak mo piyak Lau in Adot nak in an Hakaw Dagir jang lo an Do tu Boy Jesus na Itluk dot nak sung Bighi Zerdal lo in mo Kan umpeng kau lai o Nem ngai du lo in Dot nak lag i chung Nung bi Lul hau tiang in do Nak chu Neswal bial te he Rakpan Jang an ha ben kau Atu chu lainan phung phil loading timi program kan ngai na chan Sri Lai Lai rong na do Atu chu lai nun phung he pet lai in Lai nun phung muru timi kong kan chim nak chan asilai Lai nun phung hi akaw tuk sing shan Kan chim chok lai lau i Kan tial chok phone lai lau Mit mu in alang mi zong a i Mit mu lau kan chin lung put in Alang mi zong a tampi phone In sak ning Kan lau tua ning Kan man mi chil ri le Hai hon vial de le Kan thuam chil Kan thil hon le Adang tampi na hi mit mu in alang mi an si Atu kan chim ding mi chu mit mu lau in alang mi lung put le Ruwa nak na an silai Lai mi hi kan pi pu chana Pachian an rak ngal lau Arwang chu chim tu an rak lau ruang a si Rom angan pasha amhe hlai li hlai nga a Phung chim tu lau chun zaitin da an thai lai ati ban tuk khana si Siman se lo sar tu kau ti hi an rak ngal Ama biak nak lam tu an rak ngal lau An lung chung in an ngal na in an rak pem kho lau mi chu Khwa zing a si
an kepi ani chui swal mana mo khojing an ti ton kamet lewa hin pachian ti nak in khojing an rakti deu kachin kan mi bia chu khojing bia le lai phung ti in dir mun pani arak khi ase chimdu mi chu khojing abya pi pol le lai phung mi pol atu hol chun zum tu pol le zum lau tu pol ti du nak ase pachian ti mi befang hi nu dewa ara mi ase mi fim pol jong ni pachian ti hi khojai in ara ti mi fyang fai in an chim khaulau atu chu lai shrim hu ning lai philosophy te in gatia lai khwa ti mi hi a huap mi hi a kaw hring shan kan chim chok lai lo cha a ta chun nak pakhat ni vial in kalang tar lai pakhat nak a khwa ti mi hi khojing ti du nak ase khwa na kan tla lai lo ti mi khi khojing na kan tla lai lo ti nak ase hi zona hin khojing an ti za nak ni khlachet ro nak long chen a pek na khlachet ro hi khojing pachian du mi long put tak tak asi ti hi tu chan minung zong ni kan ngal her khwa angal kan ti mi zong khi khojing pachian du ning in anung kan ti nga lo mo khwa pakhat tu chu khowang khi an ti du nak ase ta chun nak a khowang ngai tu chu a khowang a hung chwa te ka chun amit mai phun dang deu in a hung a o an phun dang in a hung lang te ka a khwa atlung chang ti ase a chim mi bia zong kha ama mi hring chim mi bia sitilau in a khwa wang chim mi bia asi kan ti kholung le lai lung a lau lau ti mi a khin khwa ti mi chu khowang ase lai ti mi chu mi hring ti ase chu cha a khowang lung put le mi hring lung put a lau lau ti khi kai karwa ning ase hi zona hin lai ti mi hi lai mi a kan buna chun abi tuklai chu cha a lai ti chu mi hring ti nak ase phong chim thiam kan pastor le cheu khat ni ma phun naw tat na kong an chim theu mi chu vok le ar men a me deu mi phun chia deu mi pau lai vok lai ar an ti achuk chau le abi deu pau lai lam kan hei ti an ti ban tuk in lai mi ni atha kau mi phong le lam zong lai phong kan ti i zai rel lo in kan ton lai nun phong a atha mi le atha lo mi zong an len kau lai atha mi chu kan man ok ase atha lo mi chu kan hlot ok ase ve kau biana a nupi wak phong dar khwang chum phong ti mi chu kan hlot lai i ma nupi chu ma ban tuk in dot ok ase efesa angan panga ame kulariat a kan hu ning tu khan kan rol tar kau lai thil a hlan chan brp chu kan hlot lai i pa thuam dang dang achwak ve kau lai mi hi kan thram thok in khlochwa wan ni aham mi kan si cha a biachim holrel a aral ring mi kan si hlan leo pi pu chu abai bang lo in an rak lo kil kam te in bia an chim atu chan kan si ninga chun chan hi kan ma ni a uk mi kau kan lo kan du ning pau in kan hol pachian ti za lo khan a atla hlan pi pu pol ni khrifa an selau bu in khojing pachian du ning in an rak nung deu hla mo khojing pachian chu chan uk tu asi ti hi an lung chung in an ngal cha a thai jing ti mi bia phang men hi du pau in an chim ngam lo i ni khwa tha adaya chun chuka khaka kalka tim an rakti chuni chun ni khwa le chan a ser tu le a uk tu a i keima nol in zaimen ka se khaulau ti ruwa nak an rak ngai ti alang tu chan minung na ni James chakwat angan pali ame hlaithum in thlainga kha kan rel i kan inun pia chun kadu ngai khlochwa wanlu ti mi bia hi pi pu chan in rakman chang mi bia phang ase hi bia phang hi aton har in kan hun lang tar lai khlochwa khloa ti chu tlang fing le tlang ase khlochwa ti chu tlang chwa ase tlang kai chu har chau asi cha a har kau semen se lo taimak thukte in kan kai lang manga chun tlang par chu kan chhuak kau tlang kan chwa nu chu kan thabat vialte alaudi kan thil di kan na angam kan long adai khakha nun nak thlochwa chu ase zaikip te a khaban tuklong te ase kau chan kan chon tik zonga tang cheu in kan thok e ati khau deu ni BA MA in PhD tiang an phak naka chun nangam lungdai le thlotlin nak an hu khakha thlochwa ti mi chu ase wanlu kan pi pu chan shrim in van ram kau ti hi an rak zum nak alang
van lu chu van chung khu chung lu entering into the kingdom of God ti ase kau nga lo mo ruat cheu to u van lu chu minung tin mi adong nak ultimate goal of life kan tia kan pal nga mo nun je do kanau leo a kanu ni kan khwal pa rol ip akafial lai nun phong karak ngal lo cha a kan khwal pa khim hlana ke khim I ka tho tak kanu ni akamo chat khwal khim nuwa khim ok se khwal pa ni khan thakam lo te le khim te in rol ai se ti du a rol ip akafial mi se kha kha khwal do ta se lai mi chu khwal do phun kan si khwal ngai a chun ai ngam pek kha an sia arak ram ton lo I ngai mi ni khatte kha sapher rop chak te tal an chum an falem han pek sian lo in khwal ngai swal a tia an ken ret chia ret mi te kha an chwa mai za deu mi labang chu artha se chun cho tha te in fun ase kan hol nak zonga khwal tlung le ar dam kan ti chimdu mi chu khwal chu an khwal tlon nak lampi a ti hal le rol tam in an nak kha ar rol tam he an ta chut nak ase chu cha a khwal dot le sham kau chu lai nun je do ngai pakhat asi lai a bible chon piak ning jong asifon lai nun je do hi tu chan falani kan thlau kau chang mi phundang nun zia tu kan lak kan ni pol kan chon lewa chun chami poi I mak som nga rang mu do kan sia chun ka song kau lai kan rakti ziar kau atu fale tam deu ni chun distinction in kan ong men lai kan tingam men ha hlan deu mi chu bel nen reserve kan ngai tu chan mi chu an thlai hluat chami poi na ong lai mo ti tika aphi khawlo mi jong ni ka phi khaw tingot asi I aphi result achwa tika an sungot tung hi lai nun phung do an kal tak alang tar nak ase khote kan lewa khan roll 20 ka mi ni han thum an kan tim mana kan ni chung ni chun han ni long kan itim ngam chu bia kan chim tika lai mi ni bel nen reserve kan rak ichia I kil kan te in bia kan rak chim nak chu si James chakwat angan pali ame hlai thum in hlai nga jong hi ma ti phun ase hi nun zia do chu asikau Jesu Christ thong tha kan rak thai hlana chun ama le achan ning in kan nun ning arak niam tak tak kau asina in pi pu tan tak mi an kut ne kan zau tika an ma le an si chan ning chun an rak phim ve kau atu IT information and technology chan minung he kan ta chuna chun kan pal ngai kau nga lung chian le khorwa ning tua chun an kan tai chik chak men lai bible chon piak ning in chon piak leng mang mi kan se kau na in atu chan minung lung chin a chen hlim nak atlom tuk chang hlan chan pi pu pol chu khri fa jong an rak selau na in an lung chin a chiang an tluang tlam I khojing na kan tla lai lo ti mi ro nak te hi an rak inun pi khwa an khan tika aping kan pur swal lai ti an phang I ral ring te in an rak nung van ni kan ting lai lo ti mi thachet ro nak hi an inun pi zungzal van ni ti hi God blessing hei ti kau silo ma van ni kha an rak I hampeng chu ni chun sar tu a kau I chu sar tu chu van chunga ti hi an ma te in an ngal chu cha a khojing pachian an rakti atu chan mi tu le lam ni khrifa kan sibu in khojing pachian ti nak lungchin kan ngai ding zat in kan ngai lau kan tia chun kan pallai lo da chu cha a lai mi ni kan rak ngai ton mi nun je do thlochwa van lu ham nak lungput kha lai nun phung muru chu ase Sang
phim thiam lang a kan thang chau lai te mi program kan ngai nak chan asri lai atu chana chun phim thiam nak he pe tlai in Mandalay siang hleirun siangak che hlun ti mi magazine cha ok chung in chatial tu tluang zathang ni atial mi Government Technical Institute Hakha tuan biatoi zaimozat kong kan rakrel nak chan selai Government Technical Institute Hakha atoi nak in GTI Hakha hi ralkap ok nak State Peace and Development Council SPDC chankum thongni pasari a chinram kul kholipi Hakha a dir ram thok GTI Hakha siang in dir ti asi changka in chin u si zung mai a zung rak on asi kumthong ni pasari adi lai in atu siang in hun a hin siang in cha a in pol sak ram thok arak si siang ok principal a u zomin ME Rasha le lai mi zung rian tuan tu tlompalte he rian chu an rak dom thong ni pariat in thong ni pakwa chon kum thong ni pariat December ni lainga a akum khat nak siang in akai mi siangak chia som thum pakwa in GTI Hakha siang in kai sham chu thok asi GTI Hakha siang in dir na kong a akong tampi in chim chiaw asi Hakha khwanu khwapa thong in General Khin Yun kan rak chim thong in Prime Minister U Ting Sing kan rak chim ruang a ti bantuk in aphun phun India achuak ngai chuvial te chu GTI Hakha dir nak ding cha a akong kaw pakhat chiaw an sitak kau na lai keima mu ning a chun GTI Hakha dir asinak arwang chu SPDC ni kolram chung a Special Economic Zones SEZS 24 munma an rak tim tua chu SEZ munma pakhat chiaw a hin phim thiam chon nak lei a Art and Science University Technological University le Computer University siang hairun phunthum na hi an itel lai ti asi chu SEZ chu chinram kula an chia lo I kalemiu a an chia cha a kalemiu a chu siang hairun phunthum na chu onan si kan chinram kul zong chu ramkul pakhat asive I kan ma nak en rambi deu le milu tlom deu kaya ramkul man chu SEZ munma a an tim tua cha a siang hairun phunthum chu an dir piak na ma liau chan I Science and Technology a Minister arak tuan mi u thong ni hin China le India an than chau nak hi an ram na ni kumchiarte engineer tamtuk an chu tar kho na cha a asi arak ti I SPDC zong ni chu ru nak chu an chauhlan kan ti kho Myanmar ram chunga chin ram kul long engineer chu tar nak siang en angai lo mi kan si chang cha a chin ram kul Hakha kholipi a hin GTI Hakha hi an rak der ve nak asi tia karwa GTI Hakha chu ni hlai nga thlai ni thla thong ni pariat ni chun on thram thok arak si kum thong ni pakwa October som thum tiang a kolmi siang ok pathum u zomin u phuting u san limbo ni chachon kum khat chung an rak tuan Mandalay Technological University a Associate Professor atuan liaumi Dr. Salai Tluang Zathang PhDEP chatial tu kaima chu GTI Hakha a siang ok rian tuan ding in an rak athial I thong ni pakwa October ni som thum ni khat in siang ok rian tuan thram ka thok thong ni pakwa October ni som thum ni khat ni liaw a hin GTI Hakha a chachon nak in pathum le chachim tu nak in pani azapi in nga long arak umri atu chatial liaw chan thong ni hlei kwa July ni kul tiang a hin GTI Hakha a chachon nak in paruk le sak liaw mi pani chachim tu le zong rian tuan tu nak in pasari le sak liaw mi pakhat sak liaw mi siang hak chia nak in hostel pakhat azapi in hlaisari an chang in lo sak chap ding zong tim tu nak kan ngai ri thong ni pakwa in thong ni pasra chachon kum liaw a GTI Hakha a hin AGTI course pol hi kum ni chon arak si siang in an di in qualify thiam hlai ong mi na ni GTC a British rakpe si chucha a kan siangak chia pol cha a hlok nak se tia GTI Hakha a British kai nak nol pek ding a SNT Minister u thong karak chim I British on nak nol arak kan pek chuliaw a chun Myanmar ram chong GTI siang en pol a GTI Hakha da ti lo British on nak nol a mu mi siang en an rak lo GTI Hakha a British kai nak nol kan hu ruang a kan siangak chia tampi thiam hlai on nak lam kan tu piak kho deu na cha a BE zong an rak pe kho ngai GTI Hakha hi Technological University Hakha siding in tim tu nak le tlam thin nak ding alam arak chang na in thong ni hlei li a Sarmin National Education Loaning ruang a GTI le TU chu upadi adang ve tanga ding an si cha a atlam atling thai ti lo GTI Hakha hi kum khat nu kum khat ama tok te in athang chho ve I tu kum thong ni hlei riat thong ni hlei ko chon kuma hin
chiangak chia zanga le som nga pani akai liomi an si siang in hi kum thum kai asi GTI hakha a major pali on asi chunha chu civil engineering electronics and communication engineering electrical power engineering le mechanical engineering na an si GTI hakha a hin chan man te chon nak pin a chan toite chung chon nak competence based modular short course training kan tu ton aleng lei mi chin human right organization CHRO le chin civil society network CCSN na hezong ibom in kutzong thiam nak chon nak bianabia a letama payan motomong motorcycle rem electric ribun tibantuk pol na kan chim na thongni legwa July tha tiang a minung zali som nga pasri ni chon nak an di chang hi chon nak angai mi tampi ni an pochom nak a an man kho mi kan mu cha a kan lung ai lom ngai GTI hakha hi kaima katuan hlan a amun ma hi eka kullali araksi i katuan hu a eka 35.43 a kan kau chap asina in kum thong ni parha chung a khan siang in athang lei a in hun an sam cha a siang in hun zong tam lakte an sam chi i kan siang in hun ai sok sam ngai ngai siang in thang lei hun ma that nak zai mo zat chu in huna an sam ruang a hakha falam lam tlang hun ma zai mo zat chu siang in hun ma a an kan pe dan kan nge mi ati chang cha a nan za ten mang tha u